विसा उपरांत येवकार वीज खात्यान विजे वयलो दर देंवोवपाचेर विचार केला। सद्याक 4.09% दर विजेचेर देंवतलो। 3 लाख वेवसायीक मिटरा वयले फक्त 70,000 मिटर कार्यरत आसात। स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजे शार प्रीपेड मिटराचेर वचपाची शक्यताय आसा म्हण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार उलयला। आर्डेक्सवा खातीर पर्वरेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस। ओनली जी पयली आशिल्ली तीच दवरल्या सगळ्यांक एग्रीकल्चर ऑल्सो इट्स इंक्लुडिंग एग्रीकल्चर इट इज अराउंड 10,700 कनेक्शन. This is not to make anybody happy or unhappy. This is I have to run the department and I know how I have to run the department. See, one side people are expecting us to give undisturbed power, quality power. Now there is a lot of complaint from the coastal belt. They are not getting a proper power, quality power. Many times we have to go for the load shedding in the coastal areas. We have the power supply here, but we don't have the proper infrastructure. To create a proper infrastructure, we need a money. From where I will get this money? One side people are expecting to get a quality power, undisturbed power. How the power will come? How will supply the power without infrastructure? To create an infrastructure, we need a money. From where will get the money? So it is not a question of satisfying one fellow or another fellow. I have to run my department, and I have to create the infrastructure also. I have again and again I have promised that I will try to give a undisturbed power, 24 hours powers I will give. Every time I promise to people, I have to stick to that. Now the people has to think whether they want undisturbed power, quality power, or the cheaper power. जनरल पब्लिकाचोच पयसो खंय तर दिता आनी कोणाक दिता, कोणाक हें करपाक आमी कोणाक ते सबसिडी दिवपाक दिता जाल्यार जे कोण पळय आमचे हे आसा हायर युनीट यूज करता, हायर युनीट कंज्यूम जाता तांकां सबसिडी दिवपा खातीर. ज्याच्या घरांनी 2 AC आसा, 4 AC आसा, जेंचे युनीट एसींक लागून वाडटा किंवा बाकीचे जे एप्लायन्सीस आसा इलेक्ट्रिकल जे हायर कंज्यूम करता पावर, अशा लोकांक सबसिडी दिता कॉमन मनशा वयल्यान. दीस इज द लॉजीक. आमचे नेबरींग महाराष्ट्र घे किंवा कर्नाटक घे कितलेशेच आमचे पेक्षा जास्त आसा टॅरीफ, आनी त्या खातीर गोंयांत कमी दवरून जो जनरल पब्लिकाचो पयसो सबसिडीच्या रुपान कंज्युमरांक दिवप, बजेटरी प्रोविजन करून डेफिसीट आहा ती लॉस करप हें सारकें जायना. हे खातीर आमकां JRCन हें केल्लो.